Prenipha inko rasir kebarni anarlo chitim por phai krihini por Karbi Anglong District Commissioner Nirola Phangchupi pen conference hall along perangkia mai ing niponsi draft photo electoral roll surihini ra inko rapho kepangdak po Kidam tang ni phai nar kep surihini ra inko rapli parliamentary election aprang draft electoral roll pen kilong pon atengki Karbi Anglong District arlo kadokove lak phora suri inko ra pharohini ra inko rapli an voters a phai long pono la soben phan Phaiwe ra tokbor hokebra troxy an ke kama phai thekbon longlo pinsuma phai kelong pon lake lak hini ra pharo phora troxy kebra troxy ra thomkebra sirkeb apen sorlo phai kelong lake lak hini ra trokebra hini ra pharo phlira troknar kebra phli pusi pangdak ponlo Lapen Lapu Legislative Assembly ateng pen langdam pulote voters population ke longpon lake bokajan LAC pen lak isira pharo phora inkoira sirkebra troxy kebra ke thom phan phaivera tobora plikebra ke thom aphai ke kam haragat LAC pen lak isira pharo ner kebra troxy ra inkoira pho aphan phaive tobora phokebra pho ana phai ke kam lapen dipu LAC angkang pen lak isira troxy kebra sirkebra pharo phora inkoira tro phan phaivera tokbor troxy keb an aphai ke kam thekpon long lopusi pachini Kohari Jubolage, Kakole, Ahibonage, and District of Administration, Kotha District Election Karbi Anglong Pada Hatuse, a Bhutan Jimoko Navole, Bhutan Olor Kiba Name Pulse, Kiba Delta Nam Koba Pulse, Lorato Nam Spelling Pulse, a good to apply for Karna, International Conversion, Polite Barajoko, Pulse, a Kakole, Ahibula, Nizor Nam in Pulse, apply কৰিব লাগে আৰু যাতে যে আমি কাৰ্বি আংলং শুদ্ধ ভোটাৰ বা ফটো ইলেক্ট্ৰল যাতে যে আমি ৰাইজক উপহাৰ কৰিব পাৰিম বা সেইকাৰণে ৰাইজ আগবাঢ়িব লাগে আৰু এই ৰাইজ আগবাঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব এইখিনি কৰি পেলাই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ কাৰ্বি আংলং পৰা আজি ফটো ইলেক্ট্ৰল যিটো পাব্লিছ কৰা কামত সকলো নিযুক্ত বা নিযুক্তি পোৱা আমাৰ অফিচাৰসকল আছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আৰু অহা দিনতো আমাৰ অল এৰিয়াৰো ইয়াৰোজ আৰু বিএলঅ'সকলে মন দি কাম কৰিব লাগে যাতে যেন আমি সকলোৱে মিলি পেলাই News report Karbi Anglong Live